Hello friends, my channel welcome kori ase. Aji bi kono ba notun sai sikole to channel ke subscribe korna paribi. Enala job update or important notification dilo ina ita khola ase. Aur aji la do advertisement discuss na kora ke de aji kun job fair de attend kori se amne khan la experience ke na takhisu ko na dobi comments down kori dibi. Aur aji dula video ke do particularly do job la don hobo elebi ekdam rokhi takha nisna advertisement ekta dina ase. Edo kun nursing line de interest takhise amne khan edo ekdam right opportunities ekta ase. Kwan is na the nursing course to last year before last year do tuita tinda district takala ase Timapur Koima Mokuchong welebi itado edo ANM course to School of Nursing edo tinsangde takola ase edora kon rokhi rakhise amni khan edela details advertisement discuss kori jabla ase edora rokhi takhibi aru amni khan details paule video last tak sai rakhibi koine to koi di ase aru amni khan interested nai kole bi amna na sisters khan edo interested howa khan beshi takhibo rokhita khan beshi takhibo tange edo advertisement do online ase koina product edo share kori ase kole to beshi balo koina to koi di ase next edo la details advertisement discuss kori jabo Government of Nagaland Directorate of Health and Family Welfare Nagaland Kohima Tanba diala advertisement ase aru edo to kun law lo paribo kole to bona fide indigenous inhabitants for the state of Nagaland edoni lolo paribo edula course to duration to 2 years na takola ase ed FHW female health worker ANM auxiliary nurse midwife edula training olai ase aro edula academic season 2026 to 27 edu koi ase School of Nursing District Hospital Tunsang eduge ase age to koi dianesna this time do School of Nursing District Hospital Tunsang edugei takhibola ase aro edula eligibility kiman class purina takhan lobola paribo kole to apni class 12 pass hobo lage purina takhibola lage edu koi ase from the any stream with 40% from recognized English medium school ena dina ase amni commerce hoile bi science hoile bi arts hoile bi class 12 pass hoise kole do lolo paribo aru kun edu open school bra bi loina takhi ase amni khan la marks to 45% marks hobo lage edu koi ase aru alag criteria diala do edu satin akrala edu maikani edu apply koro paribo unmarried female candidates aru age limit to 17 to 25 years edu koi ase number of seats to bisi na takhibo 30 ni DSC aru edula application form do kitia bra shuru hobole ase kole do aru kote paula ase kole do Officers the Directorate of Health and Family Welfare room number 210 eduge aina collect ro private koi ase aru apni khan form loa time de rupees 300 etubi pay koribo lagibo koi ase danbra edula application form do kila date ba paula ase kole do 22 June bra shuru korina 26 June 2026 ena takola ase koi ase aru etubi jide last date of submission do 30 June 2026 ena dina ase amni khan ede form submit kora pichide exam nimide admit card issue kora do 13 to 15 July 2026 ena hobo koi ase submissions of application kina hobola ase kole do application form do amni khan ki necessary documents edo details ki fill up korala ase edo fill up koribi aro certificate do self attested hobo lage edo koi ase amni khan la along with the ST SC BT and indigenous inhabitants certificate which is compulsory in a mention koina ase the ki compulsory mention koi ase amne kan ede do miss no koina ede submit koila bi incomplete application hoise kole do tan bra reject hobola ase dura balbra mention koina ase ki enable lage koina edura balbra sai lobi ar tan ba koi ase edu nimite calling letter do alag calling letter do na pabo koi ase edula selection process to tan bra koi hisab de Viva voice to na takhibo koi ase direct written examination takhibo edu aro edula written examination do kita conduct korla ase koina to thanba notify koi debo koi ase edura channel de subscribe korna stay tuned takhibi olai sigole to moi edula channel de update korla ase aro than by the koi ase the selection will be done based on the written examination merit marks only ena koi ase edu written do olai page de Viva voice na takhi will be this time to na Viva voice na takhibo amne na written exam la marks to sign tan by to select korla ase aro government job to than ba koi ase no government job is assured after completion of training ena koi ase will be jikali to alag de
হেল্থ চেণ্টাৰ দে আমনি খান এদে লৈ না থাকিসকলে তো কাম কৰিব পাৰিব স্পেচিয়েলি হেল্থ চেক্টৰতে বেছি জব অপৰচুনিটিজ বেছি ওলাই এদৰা এদু লৈ না থাকিসকলে তো বেছি ভাল হ'ব কাৰণে মই এইটো হপ কৰি আছে এদৰা মিছ আউট নকৰিবি আৰু ধান বা নেক্সট পইণ্ট দে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি বি কৈ না আছে backward tribe reservation policy it 15% will be followed as per government notification edu koi ase or other categories to person with disability may also apply for FHW and name under the categories edu di ase to kon ede PWD category la ase amne khan bi apply koro paribo to ajila edu advertisement de details advertisement do discuss koi di ase mani ase age de koi di nisna idula written examination do kita conduct korle ase edu notification olai se koi do amne khan ge update koi dibo aro application form collect kora la date bi bal mention koi na ase edu time de aina collect koi labi na submit koi labi aro amne khan interested nai koi labi age de koi dia nisna kun amne na boini khan takhi ase product do edu পটাই দিছে কলে তো ভাল হ'ব এটো শেয়ার কৰি দিছে কলে তো বেছি ভাল হ'ব কইনা আমনে খানগে আজিলা এটো ভিডিওকে এটো এডভার্টাইজমেন্ট জানাই দি আছে তো আজি নেমে যেটো আপডেটস তো হলে আছে জব এডভার্টাইজমেন্ট আৰু জব ভ্যাকেন্সিজ লা এটো কি নোটিফিকেশন ওলাই আছে এটো আহা কালি লা এপিসোড দে প্রাইভেট লা হইলে বি আৰু গভর্নমেন্ট লা হইলে বি কি ওলাই না আছে এটো লইনা আইবলা আছে এটো আগে তো কই দিয়া নিছনা পাৰদা এদুলা এডভার্টাইজমেন্ট তো শেয়ার কৰি দিছে কলে তো বেছি ভাল হ'ব আৰু আপনি খান মইলা ভিডিও খুশি পাইছে কলে তো লাইক কৰিবি কমেন্টস কৰিবি আৰু শেয়ার কৰি দেখা নিছনা আজি বি এটো চ্যানেল লিংক শেয়ার কৰা দো নপাৰিবি কোনে তো বেক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে